Lalduhawma, thusawi. Who Speaker Kalome. Demand number 42, Atrangin kan Trananga. A Kolosip Akwan, Kolosip Auto Rickshaw Drivers Union, Kadu, Aoma, kan Sokara, kan Department Ahianin, permit he mi som, Tetsuminon Pek Bel, Maula Apoilem Lovange anti-line. Permit zale som pariat pek aniyatun naya and press release te kan lo survey tichuan a permit nei tu te khan autorik so po an nei lova khaltiam bok lova an ral song surat ania khanin congestion asiam ta khatiang zat dai passenger kha nom silo an nei jon na po ati kholo zo ta ani ti kha kan mu kha niเนี่ย party workers ที่ กันดูสักตูร์แต่พอเนี่ยมารถจูตูเตมตานะปอยที่จงอันนี้ดูสักแค่เราได้จูทะเลนกันสิเต้นกุมสังนิสอมปริยัติอินทันมาลกโนเวมบาร์นิสอมปังอาฮิยันคานตัวนักกันเฮาส์ลีดเดอร์จอมตักเล่คติลายาเท็กซี่เม็กซิกันออเนอร์สแอสโซเชชันเซกเรตรีผู้สายโลวัตข้าอันนี้ก็มาตุนลายยันวิดีโอโลลาร์ทัลเลตวิยาวะขมิ้นอังกอมนัทวะขานเม็กซิกันฮูยันall Mizoram permit อันในจีน่าจุดคอนเกรสสุการขานอติตบแต่สักตักอวังินอันมังอังเตเอ็มขานี่จุดอันเนน่ะอันเทน่ะเฮ้ย emergency ปะกันตันช่วงเทลวะเช่นนี้ทันเนี่ยพอมานิมอเตอร์อันนี้จุงินกันหลานนั่นตัวรู้ตาเราส่วนกันมอเตอร์กันขัดเทียงละวะส่วนส่วน all Mizoram permit ที่มินเปเลโรติข้าอันเงินข้านี่อันนี้เตรียมนั่นสักเลยอันมุ่งง่ายข้ารินอมวิดีโอหันเอ็นขัดส่วนให้ดราม่าตอบโดนเทปะผู้สปีกเกอร์เองมาทอมอาลาอมตลวะตินแท็กซี่จงจ้างพวกฮันกุมสอมปังอาดัมหุ่นช่วงตัวอันนี้permit renew ไทยโลอมเตะให้อักษรนั้นต่อไปอัธรันเลยไทยโลอัน permit อัน renew ไทยโลอันนี้ตัวน่ะเฮียนช่วงเตจูเช่นอันนี้ปกะที่สักอันนี้ด่านตัวเตะข้าไงนกตะกฟิลอันนี้ที่ insurance เตปให้จูกันที่ all ซัมโซกังให้จูเกี่ยมังเองกับสุดอนนี่ที่เตะข้ากันซีเอ็มตรงกำข้าอันนี้ตูนกันเราแข่งตายมาที่อาลามลวะไอ้ที่งากันรำช่วยตู้หลอกเบอร์ตินะมีปุยวันตลังหมู่เทียทุติยมอันเราในที่จูหุ่นอาลามสูงยันทันทีหลอดลินสักครามสลังที่ขักันเงินปุยอันนี้ตีน power and electric ละมาหันกัลเวลอีละนี่ก็มาขาน JRC เนี่ยนะขาน power tariffสมลีประคัดพอยน์ประกอบปัญญาสังที่ปุ่นข้าในสุรการเฮียนอารตาอารับทักวิาวข้าที่ปุ่งตักเสลังินตุรุเลดอนนี่อันชวนละมาชวน deficit เฮครอร์จะปริยัติ0.92กันเนนี่ที่ขานี่อามารถจู JRC ขันหันเอ็นเชียงin deficit อจงลงสุรการตระ subsidy อินดอนไวเบลส์จะนิสมเรียดปฐุมพอยน์ปังอาปัสริหิอินทุกรวนยันติตานีจู่อันตรังโจตลอฟะพัดไงนั่นเฟตลอฟะสุรการตระ subsidy ไวเบลส์จะนิสมเรียดเลยปฐุมจู่สอยหลังดูลวินJRC อันดอระอันนี้นั่นเราเฟกิเอาเสียเฮ้ยกันเชียร์เทลตัวนี้ที่ส่วน deficit นี่ลวิน surplus crores อาสมสริปลีอินในโจกันยันติสารไงนั่นเฟตลอฟะสุดท้ายบุญทุมาเทนามุนขัดจูมีปุยเตน่าอัฟฟีอันจอยตัวระยานอินเชียร์เตลตัวนี้จู่ไวเบลจะสมงาปะกวนี่มีปุยจอยตัวอินเบลตัวนี้ที่อินจะสมลีเลปะขัดตีปุ่นอันตุมข้าจะสมในพอยน์ปัสริเบียลินตีปุ่นอันนี้ตาอารมณ์เลียให้ JRC วันเลี้ยวว่ากันดินมุนอันนี้ที่ชวนให้ตัวนายันินอันนั้นชุดเลียอัน net aggregate revenue receipt ให้
vai bel se sari som pathumania ni kumain vai bel se jani som rup pathumin alo pungta a chuan han chut zel khan kan deficit chu vai bel se zanga zathum somnga pathum alo ni ta chu eng tin nge kan ti ang kan no khang ti chu pakada chu sarkar in subsidy na no khat thaya pakhat chu mi puin tarif atangin kan chia choi atangin anita a ta chuan en subsidy ya Mizoram sarkarin vai bel se jani som sari pasari point panga min pe sela mi puin achit man hi tipung ila za som ni pakhat point bial pariatin tipun ni se ti chuan vai bel se zanga zathum somnga pathum hi chu an tum theidor ni ti kha ni ta ma se diman hi kanan en hian vai bel se za pakua chau idani boxia vai bel se zathum somnga vai bel se jani som sari le pasari he kan sarkar hian kan finance department hian hemi tarif subsidy tan hian pek hi ain commit rengem ti te po hi khiat atrale maya in betlam tura chuanin kan han ngai ngot chu ania chu wang chuan china kan ngai thla ta ang khan kan CLP leader in a soi kha ka thop khop maya MNA ve saraka harpiang hianin heng ang thil hi asang thina he opposition an ni lai sang ni som panga January ni som ni paninia electric bill pung dulawa MNA party in komanzo ania pu speaker he house property akan petyang principal hi kan kalsan chak deuh lutuka opposition kan ni lai kan dulo kong kan zo luai te kha ruling a kan hanoma atidu leilea kan lo trang lea chu wang chuanin tui anga nget lo pon ni lowa tui aya nget lo anin ka ria khativel kha ania tin kan minister zon takina min share puita na kan du chu kan biala chu pon lo mun sang sanga transformer achia thian apurnan hian anveng VC te hian motoran tumangai sia maya heng te hi atur reng em ni ta tun kan sarkara hian department te hian suman nei ngang lo nge nia ma ni na phurman tumngai ta zel mai hi boi thlak lam deuh chuani eledia kan pakaya nga all Mizoram VC association kha a om thina an tram atop ma khan MNA party nan du zong an ruat taringot mai khan ya hetiang ringot thi chu adiklo mange o December san ni som ni pakhada khan ading lai te fiat lovin MVC hidin anita heng te chu thatakin kalpui ni selangin thlang ve mai selangin na tamjok pon nia MNF te chu ni ne na pon chanjok te porin oma hetianga ding lai te han palzu ta engkim mai thu nei tu mai rol vek mai hi chu amoi lova kan Froi tu temit mei te po hian veng lo emoni an fui porzok ne emoni ti tur hianin kan ruling party hian oma nan tho reng po hin ache em vek maya apoi khop mai kan ram siam tha thei tu le en ton tlak sul nu min nu chua tura kan be sei te zok hianin kan be sei hian phalo thin ni apoya 15 finance commission untied fund akhan hemi atranga 10% hi technical administrative support atan man phalani tiania kata khan order hian however these expenditures are to be incurred only by the concerned RLBs atia kha 10% kha rural local bodies VC te 7 man turani tiani achiang to order he post speaker 10% khan 5% kha chu sak antumatu na hian DLAO ne na 5% hi inon dalu vek turani ti order kan VC te nandongani hei dan kal ania VC te chan pol liao tur ania wangin hei hi chu tuna hian antitlang ngam chelo ni te point kan han free avai hian VC te kuta om thram turin kan minister hian mal te se an chan pol atlem te lul nen achan velak sakha atul lovani den kan RLB fund hi alo thlen atanga an mania dong tu tur tan hena pek ani hun chung hi mania khan ka zota hun tiam chunga pek pakhat ma omlo
tuna nunung ber untied fund first installment po hi nikum August ni som ni pastoria don to ka voina pek chola nilo khatia pek chuan ni lo pian khan penal interest kha choi anita zela kumina supplementary demand kan en chuan led hian a huna fanan pek cholo wanga apung an choi Bible sa somli le pakhat point 13 aom ti kan muwa sarkar tan suma heka choba ka visiten an sum hiya huna allo mu zung lo hianin development a khotlaya anta ania central sarkar in antan aron pek he kan sarkar chu dak in ang mai ani ni som nuwa pezel ru pechuak zel ru ti ania zom a har lo te lul nen heng te hi chu ti sak to lovila athalein kan fria kan soidu boka tin mania ka soizuk to a kay fanga visiten pas lem siamin compensation lak treu antuma chuta chuan thu buai a oma ombudsman pu h laisi kan an lo dik lo nge ani ti afin fia MVC dissolve ni ro seti in finding asiama hi voin thlengin dissolve an la ni lova thil ti dik lo tu te kan mi le sa an ni awanga kan humzel don ani chuan eng tikama kan ram hi kan chinfel lawanga thadlo na zok hi apung zelang te lom khop mai ani dan tur ang takalak so action lak ni seng kan tiani ten supply lama han kal le taila kan soidu chu open market atranga bufai kan leidon hian tender te advertisement kan tiang chi hi kan chu ngaim nge kan du zong mi kan beru ti maila kan va soi muwa chumin de chu kan supply tir mai competition a om ti lai hi ron reaction kan minister kadu le ani ten buk na hi adik lo ti kan phatur anin karing lova kan char tin adik lova kan cubit lung adik lova engma hi adik lova chumi siam thatei sarkar chu Mizoram hian amamoni so wangin tumru na nen political will nen ti angaya bu fire tang hian kan tran po adik karinga chumi ti tur chuan white bridge hi poi moni ti voi tam tak he house ayan ka soi to a white bridge hi kan privatize ma chuan an hold hezel an eruk do wangin adik don lo a system hi poi moni chu wang chuan privatize sila retailer ten kudama tanga anon lak hian abuk dik phot ro se so ta tanga adik lo to chuan helaya aleran ti dik thei to lo ti hi voi tam ke ka soi to thina ngai poi mo ni seng hetiang ti du tingam ti thei sarkar hi zoram hian amamu a ten kan gas te po home delivery ti thei sarkar ti du sarkar Mizoram hian amamoni ti kha kan soidu bok ani ten forest and environment hian kan kal anga po speaker tu naya ministry atangin kan sarkarin lekha adonga kan thing te watermark transit kan pe thlap te po chegeta police ten poisa anlo choi tir thin ti in ministry kan sarkar aron complaina azat thak lea amol po thak le in ke fia hi chu department in anlo en fel to te po ani mai the kan soi du reng ani tin hei tu naya tui real idol project a compensate dong le du tu tena tu boy an kal pui zel na kha khan Gawati High Court will bench in January ni khat o January ni som ni pastari sang ni som ni pakata khan district council hun lai tanga kan riverine forest luisong parukle aizo le silcharin car roadside reserve kha min kan sel sakta kha ania emi chungchanga hian kan chief secretary hovin meeting an neya chief secretary ho chuan hei challenge turani appeal turani anti a anuloka kan chief minister hovin committee an nei vele a challenge tur anilo tiani thungta a ti chuan emi aya hian Mizoram Protection of Rivers Act hi siam mai ila then restricted area hermi area hi siam bok ila then revenue department in tuirial a compensate la turte assessment lo siam ro seti anita a kha eng thlen nge tuna hian kan thlen to assessment ka siam aniem pu speaker ka zo trep tildang ka soidon tolu tichuan restricted area apuan na notification te po ZAD atang khanin
pek chu ani a pass te po renew phal ani ti khani ta veka ma se anu a sakor tui chun vela compensate la turte nan khin na kal zela khan Gawhati High Court kan nol le ta a ti chuan district council hun lai kan reserve forest chu angai tundin tuna hian alo ni le ta chu ti alo ni le si chuan ama min paisak ne kan hriat lai sarkarin malak na atum chi sang anti-non compensate pe ti te restricted area puan ti te Protection of Rivers Act promulgate ila ti ang zong te kha kalpui zel alani nge atop ve ngal ta enti nge kan kalpui ti kha kan zot du boka kha wain up na minon shil fia thei seng kalom khopang kalome